Puthodi hum night super long pen ongdong rakyar mukinep tulong. Non malom rakyar mukijor kelangatum chimin me pin penajok. Jakong pol chekloni pain kora gathomarni. Arni kangsam porpai trok apor malom raikom sekhe tum dode sang se pin penajok. Puthot bor patharosi dipen borwala pen SIUB Biplab Das Asi Bida Bahara Asi Hausen Ahmed Laskar C20 CRPF Bokajan Camp Lapen Borpathar Police Station Stop Alang Temen Chelangsi Arlo Lopen Birota Longdon Si Borpathar Naga Chiking Kedalong Ihum Dema Porpen Kyang Bom Netso Paralong Pen Ongdung Rakyar Mu Puthot Kinep Chelong Bangso Rakyar Mu Panum Pet Pen 20 Sobok Heroin Lapen 275.81 grams Pusi Chinidon Lapen Bangso Rakyar Mu Hithialong Ador Panum Pet Pen Tukrolan Bagdoji Pusi Bokajan SDPO John Das Alang Linten Pirangke Kamrit Amod Nang Pachinidon Lapen Kachinang Cheng Agari registration number AS01GC5833 Lapen Aduntu Kachinang Cheng Abang Fomen Lapusanelo Santos Thapa Village 12 mile Asor Pusi Chinidon Apomen Gas Bahadur Thapa Police Station Delhi District Karbi Anglong Nonama John Das EPS SDPO Bokajan Alang Itumbang Penchapariding Ponlo Bokajan Ben Laran Lekhe Loti KIMI News Karbi Anglong ধোঁৱা বুলি গৈছে That's it.